Ие дөйдүнү таптыырга ыарыппыт да эбиттер. Кырдьык иһин олорорго такайбыт да биттер. Элбэх омуктум сүүтэ биирал курдук эбит. Төрөбүт дойдуну таптыырга дириңник иңмит эбит. Бие сана тугу кайырбатай. Таас хаяны суллары. Муораны да көһөрү. Валя котик 13 састагар бага өттүнен партизаннарга халбыта. Крапионеры 2 фашист севин кырбытыктыры. Гранат барагат Валя копут немистер өлмүктүрө. Булбас харсун котик боевой металл ылбыта. Седи септях. Искалатыгин Валя сирилеhe сыппыт. Биги жамут этерет келен искалады ылбыта. Булбас харсун котик агадай дуоржанын үйрүлэхтик тутпыта. Өстөх эшелонун сууларан Советский Союз героя болбута. Төдүн төр сыллаха жакчы геройду өлбүтэ. Намчы каракай олчаңа памятник турбута. 14 састах Леня Голиков, разведчик, бастың партизан, үс фриги автоматтан, улахан буланы ағылбыттақ. Ити иһин кыгыз нами уоржан киремелтен кэлбиттаах. Катахан сыппыт Голиков массына тоотаптырар генералы охторон сенаты билдибет документ штабка тиге биллер. Кымыс сулс уоржаны киремелтен ыйталлар. Төрдүн-төрт сыллааққа 14 састақ Голиков. Быстылы соқ ытыыга сырдык тыына быстыбыт. Зина Портнова, икки партизан навыта, Мария Козлова атынан әлбәхтик связь кылчыда. Бырка кыз Допроска, партизаннары петага. Немес сенәвита, нагана столгы сытара. Зина чыпчылыяк түгенге неме үппыта. Кота нем харабылга Зина тутулунна. Допро жийкeye партизаннарын әппедаға, харағынан мәрейді сарланды көрбедаға. Кыйытты бүт неместер бәркехан көрі тұттылар. Зина рейін чепчеттілер, сомоғу төлі тарттылар. Советский Союз героин истебекке өлліға. Үйеті қара қорсының истебіттері сақтыға. Қахан бағарар алжарқай ұрағынан аға тұрып.